Grupu konservasaun lenuk Tasi hanesan grupo voluntário nebe hari husi jovem estudante sira e hatina riun rua ronulu resin rua. Hamutu com a comunidade local sira e a suculmera município Likisa. Grupo Conservação Lenuk Tasi hari tamba tuirsira ne pesquisa e espécies Lenuk Tasi balum ameaçado atular com ona. Além de ne, lenuk hanesan animal antigo ida ne besei moris husi tempo batempo. No sei iha to ohin lorong. Serviço nebe sira halo makanesan, halo advocacia ba pescador na comunidade sira, foi educação ba estudante sira nebe magba visita sira nia fatin, inclui sira nebe pertence e suku ulmera. Konaba o insa ato kuidadu lenuk Tasi. No halibro mos lenuk tolun sira, bain hira hetan informação husi pescador sira. No dalaruma mos, equipane lau buka tuir hetasi ibun, hahu husi Cristo Rei município dili, to iha loes município Likisa. Lenuk tolun sira ne, lori mai hodi halo incubasaun. Dalla Ruma, equipa bela lori lenuk tolum basic atus rua, mai iha centro pesquisa ulmera, hodi halo incubação to osai lenuk uan. Hafoin, lenuk uan sirane, husik tama batasi laran. Lenuk uan ho especies tolum makhanesan, lenuk kikit, lenuk ulumbelar, no lenuk matak. Ho total riung ne resin mak equipa voluntária ne husik tama batasi laran. Objetivo si atividade relisi no kuane nós partido si advocacia e datang partido si ecoturismo. Atividade relisi no kuane sanes mos partido si advocacia ho de fahe conhecimento si importância no tasinya nomos sanes ecoturismo ho de datang turis serve maka mai derai ho de hatene fura banu si itenetasi. Teluk turun memang kami tersloka babayang kami halo programa ida babayang kami halo patroli hadader kami buka tirnya trekking o linuk inang nia aim fating hodi buka tirni linuk turun no kami mos ihatang babayang kami halo advokasi ba pescador si karik sirahetan telefon kami hodi batar sloka linuk turun ba depois de kami tersloka nia linuk turun ma iha amne fating ni duração hodi nakfera sa linuk wang ne durante 45 bato 60 dias depende pa temperatura. Se temperatura normal, então nível lá esliu 48 50 dias. Se tar itu 55 lá 60. Se luz liu no 60, então lenuk turun serna ato tu. Processo translocação lenuk turun mah amne incubação. Ami em primeiro ami buka uluk nia lenuk inan nia aim fating. Depois hetan tia lenuk inan nia aim fating ami buka uluk nia lenuk buka tang ni lenuk tolong. Depois de hetan lenuk tolong ami foto ni lenuk tolong tahu ya baleida no ami tersloka ma amne fating. Razão ami tersloka lenuk tolong tambah ida ma abrasaun rahenek mono se lenuk tolong hirak nebe mak idla transloka nebe hetan estrago susi polisaun abrasaun no predator sebe maka estraga lenuk tolong sirakne. Babayang ami halo kuidadu lenuk tolong hirakne ami incuba lenuk tolong iha raine kokos ami babayang incuba ne nia medida o nia kleang ne 40 cm. Depois de ami incuba ami usamos agora ami iha equipamento de MTV dan data logger nasa equipamento de maka automaticamente suka temperatura husi rahenek ne. Depois de incuba ami lorlong ami tambah mai cekelit ba lenuk tolong hirak ne karik baru nak ferauna tambah babayang ne basically 45 dias ne ami komisa mayan hare lenuk kuak ne maka ami incuba lenuk tolong ba. Tuir perito sira lenuk é espécie hitu. No ia Timor-Leste, equipa voluntário ne identifica he lenuk com espécie tolu makanesan, lenuk kikit, lenuk ulumbelar, no lenuk matak. Babayang ne lenuk tolu nak fera niala diretamente sai mai rehenek leteng nia si harai henek kokos durante lorong tolu la semana ida babayang emat demi dihang ni halale gravação karik tamba factual hateten karik ni sai ina ni se mai fali iha fatin be mak primeiro ne moris ba tamba iha rehenek okos depois nak fera nia se iha lorong tolu semana ida babayang emat demi dihang magnetic field magnetic field nia sang gravação ida karik abobro ne sai ina ni se mai fali fatin ida be maka nia tunumba depois nia halo tang gravação ni sai mai fali iha rehenek leteng ni se descansa durante 15 minutos ou 30 sane hodi ne raifa ni is no ronomos tasine parte nebe ya south ka north depois de sira
sira descansa ti ami futi fale no tolong hirakne ami rai fale ami tau hi ami fating hodi ami rai fale durante semana foi mahusik fale batasi tamba lenuk tolong hirak nebe lenuk kuan hirak nebe mak foi mak moris itla bele husik diretamente batasi tamba se husik diretamente batasi tamba ni sira moris mai primeiro sirni isne ihala no sirni is mai sedada predator hirak nebe mak hodi estraga sira. Agora dadang ami nia fokus basport ami falau ami fokus siklustre batohia loes parte noroeste niang la takaralamos tamba ya plano futurnya ami akan destaca grupo lenuk Tasi ha Timor Laran tomak no babai lenuk tulu ma futi barak liune ya 198. Horário Husi Lenuk Batasi, bem realiza a fim de semana e loron sábado lorai, basic loron matang mono. O objetivo Lenuk Wansira belenani tama Batasi larang, o seguro no la iha predador magbele han Lenuk Wansira ne. Atividade ne sempre dada atenção para uma barak, liu turista internacional Sira, pode rolar parte, no visitante Sira ne, bela envolve direita atividade referido. In Timor-Leste, we have, based on the science, we have 5 species of the sea turtle that we found in Timor Sea. But in our rescue center, we already found most of them 3 species, which is olive ridley, green sea turtle, and the hawksbill. So in front of you, we have a lot of nests. As you can see, the wire that we cover inside the nest. So inside the wire, we incubated the sea turtle eggs inside. So this is not a natural nest because we mimic the nest. We also working together with the local community in the whole area of the Dili and Bobonaro municipality. So once the local community found the eggs, they called my team to translocate it. Because in lenuk Tasi, which means sea turtle, so the full name of lenuk Tasi is Sea Turtle Rescue and Conservation Center, because we need to rescue the eggs that the mother of the sea turtle lay in the whole area of the coastline. So the reason why we rescue, because of the local community or even the abrasion in the coastal area, or sometimes the local community, sometimes they kill the mother or they take out of the eggs to consumption. So this is the illegal trade that we need to stop. So that's why we decide to translocate it in the whole area of the Dili and Likisa municipality, and then we translocate it and incubate it in our rescue center. My name is Sam McGowan. I'm from Detroit, Michigan. I just had the pleasure of releasing turtles here in Timor-Leste with lenuk Tasi and the team. Magical evening. I have to recommend it to all of you. Well, I didn't know they were endangered species. That's the first thing I learned. And the fact that there's 7 different species of turtles, of which I think 5 here are present here in Timor-Leste. And the fact that releasing them here, they're going to come back and give birth to their young right back in this same place here. So it's incredible. And the importance of conservation is essential to making this happen. So you're blessed with beautiful shorelines and incredible wildlife, and hope to be a part of the journey in conserving this wildlife for future generations. Lihusi atividade ne foi um espaço para a comunidade local Sira, atu bele fan mo Sira ne produto local hanesan, no mos aihan tradicional Sira selok. Nebe comunidade prepara a fating ne e a cada loron sábado, bain hira equipa Sira Husi Lenuk Batasi. Atu no ne, turista Sira nebe makhola parte da atividade referida, bele sosa mos produto local hirak ne. Ha Husi fating pulmera ne dunek. Serviço muito com estudante, lavar com entel sira lenuk Tasi, nós sira cria neti sira lenuk Tasi grupo da nemos dia kami comunidade ya bairro dan. Heta neti kan sa sarang itu an hodi hola fali buat nabi masa cerveja, haha tradisional, hodi simu fali turista sira cria grupo da nemos dia tebes ba ami are dan. Depois mos jovem sira hut.
Hare família rumah quando retan lenuk label estraga. Se cara que tem que ser forte nessa vacina. Cria boa em nessa, por exemplo, essa comunidade será label só estampar biru batasi. Tem que ser ramos, ambiente Tasi nian label hala foi. Kmanek essa cria serviço de baami e a área Tasi. Li husi existência Grupu Konservasaun lenuk Tasi ne, bela for Hanoi não foi inspiração ba Timuruan Hotu ni Hanoi, quando a importância husi conservação lenuk Tasi. Nune, hamutu kita bela assegura futuro ida nebe sustentável, ba biodiversidade Tasi nian nebe importante tebes. Esforço serviço hala conservação nian, laos foca date ba conservação lenuk sira, nebe inclui mos educação pública, advocacia ba proteção lenuk sira, desenvolvimento centro pesquisa, nomos promoção, ecoturismo baseia ba conservação ambiental.